nakakot lengklop kasla kabahanyaw nakalenti peneng kanombar jingruain reus pa sau antipon enyaro yame kotrai bat en penon burom yame si junam biang syak antipon ijen tau ikbe lenti rehir ikejek pau lei yau badai banyak junam singau bahangin yang kaktien ublei nga utrai kenrat nganeki bat ngan salah yalam biang yaki syakari Israel anda ngalakhli ya kijentep ha kibalatep ya kibreu jonga balase yaki syabar gen satep bangalong utrai ngan sabu ya u musim jonga haki ngan sapen imbiang yaki bat ngan saai biang bakin syong hakari jong kihi hangta kin satep banga utrai ngalakular bat ngan sapen nga utrai ngalakren kasembut lengkot Melong ukris ukun ublay baim. Melong ukris ukun ublay baim.
Misyong ha kamon jong ukpa Milong Chris ukun ublay baim. Kaburom ha ukpa bata ukun bata umunsim bakoi Milong Chris ukun ublay baim. Kajing ruai usikarya nakakot lengkedop kasla kabasipau nakalenti peneng kanombar jing ruai nreus pa sau penyo. Kijing duai Nyiduai ha ukpa balapha ya umunsim bakoi Banwanra ya kijing syai batmai ha kidok nut jongi Kukenra tukha hangi kijing syai jung sim jong mi. Long bala kerku mame utenrai jong kijing syai Barok kijin thau kingu kidem yame Kukenra tukha hangi Da kijing syai Lengba kijing ai jong umunsim jong me Tu kijing syai jong me kan phalang ha kabalang Kukenra tukha hangi kijing syai jung Kabor jong umunsim bakoi jong me Kisenran kilakan mau kendiang ya kijing hikai ujisu Thek se ya umunsim jong me ha kabalang Bahkan batriang ya kata kijing hikai syai jung sim jong mi. Ko jing syai jong kijat benreu Tu ting syan ha gitu kibadon ha kijing dum Tu pli ya kidok nur jong ki Bakin la ban priang ya me Bakin la ban priang ya me Ublay basisya Kukenra tukha hangi kijing syai jung sim jong mi. Kukpa jongi Ubah beneng kerong kembang kuat jong mi. Kanwan kahima jong mi kerong kamon jong mi ha kakau ubah beneng. Tuai ni mentag cimpam jungi kebahal kasi. Matuma bingi keringkang jungi. Kumang irui ma pikles niwingi. Barwar lamingi syak kecing shoy. Ngret kuat dingi nak pasniu. Amen. Kublay me uba peniat ya kijing im jongi Tang ya ki ai ki ba mentoi bat pen bahayangi Da u Chris utrai jongi Amen. Tu ublay un kerku yangi Unda yangi na kabasneu Bat yalam yangi sya kijing im bam jukut Amen. En yaro ya utrai Syihajanmu ya ulay. Ngalawan banle ya kamon jong me kublay Kasiti syaki Hebrew kelenong ke basipau ke dekot ke bahnyo Kini kadeka tin im sngi jong I Dikon Herman Kastep ke bakmen ya pi baro Haga kerteng jong ka nativity of our Lord Parish mau kerwat Ngayeng hangni ban priang sobha
ya Most Reverend Wilbert Marwin, Bishop Jong Kanong Stone Diocese, Iban sa penkentang lengdo soble ya Idekon Herman menta kasngi. Ngapdang sobha ya Most Reverend Victor Lingdo, Archbishop Jong ka Shillong Archdiocese, Iban sa penmenta ya ka kenya ka kriam hakani ka mas bakut. Ngapdang sobha ya Father Ansem Nonglang, Vicar General Jong ka Diocese Nong Stone, ya Father Martin Shala, Vicar General Jong ka Jawai Diocese, ya Father Richard Majau, Vicar General Jong ka Archdiocese Shillong. Ya Father Baro Jong ka Jalan Yam Nong Stone, but kiway de ki balawan na ki diocese baper. Ya sister, ya brother, ya deacons, badi kinong syarai balang baro. Ngapdang sobha ya bahay ngasem jong Idikon Herman ki baju ay mensim bat kersyan ya barabor. Ya May jong Brigita Wanyang bat ipa jong Henry Walang balaklat no mentai pej bat ikir kuker do ya napeneng. Ya brother Franciscan kerpangai brother Orlando Wanyang ibadai ipara jong Idikon. Ya parlok balakot kerpang da Idikon banya don bentah hakane kasngi. Ya temen basan ya pastor kerpangi pastor Bitong ni Church of Jesus Christ. Ya iba Stephen Lingdo, iba Kennedy Kriam, ba Renekton MLA Mokrewat Constituency, ba Karnes Sosyang MDC Mokrewat Constituency, ba H Taba, bat baro ki parlok jong ki balawan na jan bat na jingay. Kerpang ya pi ki para banget jong ka Nativity of our Lord Parish Mokrewat, but ya pi baro ki pat renget jong ublay ki balawan na kanikari kasi jantia ka jongi. Ngapdang sobha ya pi baro sa kanika lempung jing le aniam penkentang lengdo soblay ya Idikon Herman kublay shibun. Kini kidei ki jingtmu bangin sadwai haganika mas bakut. Ngin sadwai kerpang haganika mas bakut na kabenta ya Halinda Karkrang ya Job ya Iban Shemti bakinyo jingko jingkia. Na kabenta ya Federson Kars Imli ba inlat na kijingpang ring bat badai ru kasngi kha ka jong imenta kasngi ublay nang kerku ya Iduay nakabentay ladyang T1 nakabenta ikong Sir Bilin Marwen bat iba tik kajing tumuba bahajong ki nakabenta ya Plin Niles Marthong banyo jingko jingkia nakabenta ya Tilina nong siit ya Job lengdo Helena nong siit Ikolita nong siit Rita ki brother Franciscan Nadu usnem arhajar iway, hadu arhajar kadriu, ulalong superior. Bun snem ulalong kum provincial councillor, bat ha usnem arhajar kadriu, ula syajid kum provincial jongka St. Paul's province, Northeast India. Hadu usnem arhajar arpoar. Klem dapan slam, ula jubab ya kejingkod jong ublay ban syakri ya ya ki breu ha ki kam mensim. Ulalej ban pendep ya gejing pule theology ha St. Peter's Pontificate Institute Bangalore. Ha ka arpau terik ulber arhajar arpusau. Bat lapen kentang dikon ya ha ka arpau terik uyayong arhajar arpusau hanong stone. Banriu benai ulale ya kedai connect ministry Saint Dominic Saviour Kinship Parish. Bat menta kesngi kalai terik unai wing arhajar arpusau en sapen kentang lingdo soblay ya kakentin misngi jong Herman Dikon Herman wenyang kalong ngalawan banle ya kamon jong mei ko blay Hebrew shipau khat nyaw. Tung ya skor kendiat yaki kato kene gejing pensyai halor gejing pen kentang lingdo
ka ka jing pen kentang ka jing pen kentang ka dei ka sakramen man pen kentang na banta ka kam ministry ka kam syara ya ki mensim kam syara ya ublei badia upa chong u ka dei ka sakramen haringkat ka ceremony ka bapau syabar ban pen kentang ya ubriu ubala syajet ban shimti ya ka kam melada dei kerdan dikan lingdo so blei bishop ubala bantrei ya kakam hakerteng jong Jesus Christ hapo kabalang jong u kidon lai teli kijing pen kentang ha sakramen ka Holy Order of jong kabalang Catholic kajing pen kentang dikan jing pen kentang lingdo bat jing pen kentang bishop iriti jong jing pen kentang kilong da shisha kibakit jeng mut bat kibangam jeleu bha Nyin sa yo i ya kidak kishin ki papau ha gajing pen kentang kum kajing dam pelup prostration jing bukti laying on of hands jing pen slek ya kikti anointing of hands jing ai kadak kajing yapiam sign of welcoming to the family of priesthood manobala ben pen kentang lingdo dei tang u bishop lane ki bishop ki balong kinang mi bujli badyo ya kabor hiar pateng na ki apostol balathung da uji suhi banyo bantalang ha kam ministry jong u te menta tung nya yang lang baro kadba ka procession syaka jaga kentang haringkat karwai kasiau kaput katem umus Reverend Victor Lingdo Archbishop Kashilong Archdiocese Ubanlong Ukongsan bat umus Reverend Wilbert Marwin Bishop Jongi uban sapen kentang lingdo soblei ya udikon lasanran da kilingdo udikon bankit bok Marwin ubara ika gospel udikon Herman Wanyang uban sasya pen kentang haringkat kajing senran lang ki henmen ki para jong u kinya yat ringkat ban kiu syakaduan kedupan tisngo bha ka kuayar bahkan sedang no ya kejing ruai sedang jong kemas bekhuy Seng bhai ni yang lang baro na kalenti beneng ka nombar jing ruai lais pak saupu ar na ka kot ling kedop kasla kebakat ar Roy
kerteng ukpa parukon baru men sembakon. Kajing suutrai kan dan ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Hakani kasi kabakamen. I will you play. I could play ya most reverend Bishop Wilbert Marwen. Wala wala court ngubhayanga. Manay latu yanga ban pelong. Ya kani ka jing knya bakut. Hakani kasi kentang. Lengdo ayaw Deacon Herman Wanyang. Kublay yepi padar baro badan hani. Kamdam yaki bici changi. Paris pre changi fra Alphonse. Ki fadar baro. Ki sister. Ki brother. Yepi baro ki pairungay. Ki jait niam prepare. Ki pastor. Temen basan. Ki way ki jait niam malawan lang. Yepi ka shinong. Baro ka way marshallong. Kacing kublay yepi way pe way ki badon hang ni. Niwan hane bandwai ban pan ublay. Kacing kerku bakar pang. Halor u Deacon Herman Wanyang. Go henmen ko para. Dun kubur bangilong kinong pop. Kenang balong ke belak kre belaniam. Ia kacing maya bakut. Ngapla ablay badon bor bara barapi ko henmen ko para bangalala pop chibun da kacing perkhat dekiktin dekikam bada kacing leklet da kacing le palat chunga da kacing le palat chunga da kacing le palat bakrau chunga namar kata kerpat kamaria bakut kabayai sa kathei soti yakyangel bakiru kuat Badia pi kon men ko para badwai na ka benta chunga how try ublay chungi ublay badon bor baro wanis nayangi andala map no yakipop chungi unalam yingi baro sha ka ching em bom chukot. Utrai
dwai Go blay badon bor borobat ba isnei Ubade ka jing ais bun chong mehi Kirunge chong me kilaban terwahame Ya ka jing chakri badai Bad ka badon buram Tuai ngi karpat ya me Bangin mare pen keloy klem jentut Syakata ka baman la kular Dau try chung you just kres kun chong me O baim basin sharan kat bat me Ha ka jing along ka wei chong men sim ba kun O blay junom la junom Menta tong nia shong bat ngini cha skor ya gajing pule ya kektien jong ublay balashim na ka kitab Deuteronomy bansa pensengau hangi da u brother Orlando Wanyang ubadei uparatrai jong udikan Kajing puli nagi kitab Deuteronomy Moses lekren hikipat ba uang Dol shifting yo try u play jong pi Ma pi bat ki kun jong pi Bat u kun ksiu jong pi Da kabar ki baro shilenter kajing iam jong pi Ya ki ain bat ki hikum jong u Ki bang ala bata ya pi Ba pindu im Islam To snap namar kata ku Israel Bato pikir bah Ban le yaki Kumta pin saman bah Bat pin sa roy sapar Shikadei Kumbau try ublay Ki kepartemen jong pi Ulakular ya pi Hakata ka ri ke batuj Da kedut bat kangap To sya skor ku Israel Utrai ublay jongi Ulong tang ma utrai Bat pin i ji utrai ublay jong pi Da kanunut jong pi baro Da kaman sim jong pi baro Bat da ka bor jong pi baro Bat ya kini kik tin bang apta ya pi menta kasengi Tori kendong ha kanunut jong pi Kak tin jong utrai tong nia pan bot ya gajing ya ro jongi ya ublay da kasur jong kasam Nakasam khat pra Nakanombar jing ruain reus pa khandai pho Nakakot ling kedop kasla kebakat saw Mau siang berjakari Unong perim jonga Mau siang basker Ulong uplay jonga Kasti kaku jonga Unong yada jonga Mau siang berjakari Ulong perim jonga Wapa jingya Kila kerput yana Jingat belum jingjo Kila dan syok yana Jikum nuro Kila serbia yana Bagi jingyam jingya Kila atap yana
mau siang baca kari unong perim jonga Ajing nano nana kerpadu trai bana tempel baku ulayo soyanga na umbabu nakti jong kilong shu ula kenjona jong utrayu sayanga Kutrai jingklan jonga mau siang baca kari unong perim jonga Kenyong yana hapur mga shipa Henrei utray ulong unong yada jonga Utray usay yana nakajimba Ula pelad yana namaruit yana nga idyaming kutrai jingklan jonga mau siang baca kari unong perim jonga Dimenta ninya shashko sakawe pat kajing pule balashem nakashiti shaki Hebrew baen sapen sengau hangi da ilong kmi dayana lingdo mar shilong. Kajing pule na kasithi syaki Hebrew. Ko para kilengdo ajong kajutang barem kiladon bun ngut. Namar lakhang lat yeki da kajing yap banne sa hakakam. Henry ukres ubat sa yala kajing long lingdo. Namar ba uyay sa junom. Namar kata ula barobor ban pen im yigitu kibalet syajan ublay lengba jong u namaru im junom bania sait na kabenta jongki kolong kabadai bangindon uleng do rang ba ubakum uta ubakut ubaluy-luy ubambit tengit ubalapen kerpang na kinong pop ya ubala kentiu halor kibeneng Mauum dan kam, kum kiway pat kilang dorang ba, banterwa jing kenyaman kasengi, ningkong nakabenta kipop jong uhi, banang tapat nakabenta kijong upat ba, ya kene ulale tang sisin le, haba ulat terwa yalade, dasisya kaan kathung ye kibriyo, kum kilang dorang ba. Rengkat bat kejing telot jengki Henry kektian jong kejing semai kabalawan kam hadian ban ya kaan kathung lengdo ya ukun ya balapen janai si junom kektian jong utrai Haswa bangin sayo slow ya ka gospel baku jong utrai kaban sakren hangi lengbau syakri jong u udikan bankit bok marwing tung nyakan u dakisur wai aleluya aleluya tung nya yang lang baro
Utroin don ringkat bat pi. Kajing pula ng gospel bakoy, kat kumu Marcos. Hagat kapor, way nag-istat ayn ulawan siya u Jisu, baru. Kay kahukum kabaning kong na baro. U Jisu la jubam, kabaning kong kaday kane. To siya skor ko Israel, utray blay, ulong tang utray. Bat piday ban yaw utray blay jong pi, dagadano jong pi baro, dagamensim jong pi baro. Daga jingmod jong pi baro, badaga bor jong pi baro. Kabaar kaday gane, pidey bani jalaw para marjan, kum yaladehi. Omdan kanu kaway pat kahukum, kabakam kraw ban yakine. Utaw stat ayn ulong hau, kaday sisya kunong hikay. Milakren ya kabasisya, badan uway blay, bad omdan uway pat laitang na Bad ban eja daga nod baro, daga jingmod baro, bad daga bor baro. Bad ban eja law para marjan kumyaladehi. Kakam kraw ban ya baro kin jingknya thang bad ki jingknya. Bad habaw Jisu layu balu ay kajubam kabastat, ulong hau. Pim jngay nakahimaw blay. Hadin kata omdon banot kali ay syo yau. Ka gospel jong utray. Menta kumnehi kan sasdang keriti penkentang lingdo soblay ya udikon Herman Wanyang. Hakaba u Father Alphonsus Watlang u Paris Paris kamau kerwat un sakhot ya udikon. Uto ubah Dewan Shah penkentang lengdo soblay unwan sekmat udikon Herman Wanyang. Ngadon hang ni bat ngakloy. Menta udikon unlej hakmat uling dok sat bat undam ngon kum kadak kaburam bat ka akor. Father Ansem Nonglang Vicar General Diocese unsapan benah ya gejing kwa bat gejing anut jong kabalang. Lengdo saat badan buram. Kakemi baku jongi kabalang. Kerpat ya pi ban kentang. Yauni umen upara jongi ban shemti ya gedeti jong jinglong lengdo soblay. Pitip ha ba une ulong uba biddor Ngayang saki ba andala kali bat lokit nagi pait ba Kristan. Bat na ke jeng kubur jong kitu gi bladon keti. Hak penhek pensan benang penstat ya la shem ba ulong ba bidor da kabashania haga jing Arab jong ublay try kenrat bad unong peniem jongi u Jesu Kris da kabor bat kai ikhtiar bangalayo na ublay ngajid yaune u henman upara jongi
banlong ulando soblay. Jong nya ingu lang ya ublay na kabanta ba bishop jongi ulap diang hun mensim ya uni ubala syajid da kabang ya ong lang blay try kan ran. Sia jarngu ya me blay try kan. Unlej ban syong ha gejaka balapan kre. Bat mangiru baro nginya syong bat ngap ya kasneng ka kraw na uling dok sat na kabanta jong ubala syajid benlong uling dok soblay bat yang ilang baro. Kajing kublay iap i baro ki balawan simbenta syakani gasi kraw jingna niam kentang lendo. Ya Almost Reverend Bishop Wilbert Marwen. Ya ki fadar baro. Ya kiri uniam baro. Ki katekes kirang ba balang kilong kepala kami. Ya ki kun samla shinram kentay. Bad ya pi baro. Kajing kublay ro ya ki MLA MDC. Kinong alam baro, kinong tray sarkar. Kirang ba shinong, kinong peniat shinong. Bad ya pi baro ki balawan na jan bada chungay. Ya ki pastor, ya ki way ki jait niam prepare. Ki balawan lang menta kasngi. Ngai kajing kublay ya pi baro khan. Ki parabangay bayay baro. Balawan na jan bada chungay. Nadu shilong, nadu nong stein berkuway. Nadu jantia jawai ki balawan sibenta kan kajing leniam. Kajing kublay bagarpang ya pi dikon bayay. Herman Wanyang. Marasyapan kentang lingdo seblay mentakasngi. Yai Mei. Yai Pa wan mendansyu. Yakin men kipara jong pi. Bad kibahing asem jong pi barokhoi. Snow kemen bandan ban pi yakani kasngi kraw. Hakani kapor. Ngong pasyat ya pi katukat ni ki kamram jong u lingdo. Nambun ki lingdo hang ni. Namar kata kadi kamram jong ki lingdo. Nengkong ulung do uri atiar ban kerkui ki badan kambara. Habakut juga mas ulung do kerku berbuat ki paju ublay. Umaru nadu ke kitab Genesis kalau keren syai kani bau Melkisedek ulung do ulah kerku yau Abraham. Genesis kat sau kat nyau dar pusau. Bat kiwe ke jing toro kalau ong yakani uleng do udai unong kerku ya ki pai ba baro. Bar uleng do udai unong syarai. Kalam don kinong syarai sadan bun ka huri hura. Ha ka jingkul mar. Uji sublah tung yau Petrus. Bat kinong buat cuku. Kum kinong syarai ban psa. Ban syarai ya kita kot jong kabalan. Gospel Yohanes arpuwei kat sanu kat kendai. Nang tapo Kesaria Filipi Jesus lai bor yau Petrus bat ki wei ki senran ru Matius kan riu kan lai do arpo lai bor ya ki ban lao ban lot ya ki pop kisang haka juga por ban charai lang ya ki pai ba chung play namar kata kiling do kilong kinong charai lang ki para bangej baro rengkat badu bishop jong ka jelaniam balai uleng do wa di kinong pop bersakama man penyesuk yaki badu belai ujisu dalade habau lawan apartheid lawan wa di kinong pop kas kat kendai sipo jisu long shisha layalam ya bongut ikinong pop syaka jingkala ka bomot kidon komuniksa hani harum ka kantei ka bakalim habau jisu la kendu yaka ailat ya ka ban kala bomot kalau long kadong buat jengu Yohanes prai wei kat wei kekentei ke belayam ke kejat jengu hayeng Simon Farisi nyau lai pun riu hadu san podan ke spelu Lukas usakayos balong nong pop bakrau habala kendu au Jesu la kalau long unang buat jong Jesu Lukas kat kendai wei kat wei ubriu bapang yap siliang Markus wei kanar batkum ta terter Lengba ki farsi babon Jesu la kedau ki lengdo ki dei banwat ya kinong pop ki balasa kama bandop kala ka bomot Jesu la pen ku bori kadan ngot ban ma bi ki pop balai ki au mun sim bakot gospel Yohanes arpo kat kendai arpo lai ki lengdo jong ka balang ka thalik ki pendap ya kani ka kamram bakentang jong ka sakramen jong ka jing ma pop
Kabasau ulang do duai na kabenta ki kun ki hajar. Kembau jisula duai na kabenta Simon Petrus. Lukas ar lai puwe lai pula. Baru kiling do kin duai na kabenta ki pajba ki padon kam ya ki. Jisula duai na kabenta ki nong bot jong u. Gospel Yohanes kat nyau. Ulang do wie ya ka jingkot jong blay baduwat ya ki we ki samla banlong leng do ban pten ke kam jong ka balang. Uji sula khot I karan ngot ki apostol. Lukas nriu kadar lukan riu ban ya tre lang bat u. Ya ka ne baro ki leng do ki haban le kum chu. Ki ban nyau ko le ka jingkot jong blay. Ki nyoro ki we ban long ki leng do ban pten ka kam jong blay. Dan kat bat ki. Kaban riu uleng do ulong noy lap ya kaktin bat kahima jong blay. Kau kum bakadu jong jisu lai halaki senran kalong kilet namar kata sikijat benriu baro penlong yaki kisenran jonga Matthew kat arpu pra kat kenda arpo kiling doro kile kumju kinalap ya kaktin blay ban penroy ya kabalan kabanyo uling do un pentengan un penerngil un sngaulam ke basyam jeng jenja Gomu jisu balong akari kun te balayap ukun wat yam gum juru uling do un pentengan ki basusi ki badan jeng e gomu jisu balale jengo ya ki ngisam gum juru uling do un sasyam ya kapor balale jengo ya ki rut hatnum jong ke yeng jong ki ujisu pendu ya kapor jong boman uling do un weng no ka jing sniu harukam na pedeng kibriu kamut uniale persya ya ka jing pat jing pra ka jing yasun ka jing isi ka wat ka thama wapra uling do un pelek por ka jing duai hau jisu ujisu la jid ikiling do bandan batu gospel jong Markus lai khat sao ka jing jit ben kong jong play ikiling do kalong bandan batu Maka kata kiling do kini bandan batu blay manla kasngi haka jing duai jongki. Namau jisu ang klem mga pimla balay eruem. Ringkat berkabor jonga gospel Yohanes katsan iwe du katway. Ulang do penmu sibur kiso lada usno how try jisu. Kabakandai ulang do ulang uksiang noya saitlem. Ya ulang do la tung manlong unong mi kamat kibrio kamat jong blay. Baterwaya ka jing ay Ika jingkenya naka benta ki pop jongki Hebrew san iwe naka nega da unduai berbor naka benta ki Pakistan hapo ka jingsu masuk her jong u Abashipel uleng do ulong no hika unong seneng unong kerau uji sulong Simon Petrus psa syarai kilang berat gospel Yohanes arpuwei katsan kat kendai kani kamot ulang doon psai ki Pakistan jong ublay lang baka ktien jong ublay lang baka Eucharist balang baki sakramen baro kabakan we ulang doon penjanay manlaw Kristan hau Kris Jisu ulang doon lang kumukpa ban psa ban sumar ban seneng ban kraw ban maham yaki Pakistan baun terwa yaki hau Jisu Kalam ka jing tobria, kalam ka jing todak, kalam ka jing STAA. Kumalong, Stephen ng Kong Jong Paulus sa Thessalonica, ar nyaw du katar. Kabakatar, uling do undan, ka jing ruplay ka bakarpang hangka Maria Tisati, kabalong ka kami jong kiling do. Da kabadwa rosary kalam sange man lakasngi. Namar kata ling do biye, na ay tang katukat ni kimat papikkan mau. Haka tingyak leti jong pi kum nang do jong ublay. Haka ni kasi ka bakraw. Haka ni kasi utray ka balay puway jong ka pon laya. Ngisok tanat ikajing pule mendang kasi bla shim la sot nakakitien jong ublay. Dongin pait kajing pule banding kong. La sot nakakitab Deuteronomy. Kalanang banriw, ardun riw. Hakabau Moses laylam yiki pa Israel baro na kajing long brau siya kajing light loy. Ondala poi pura hakachaka bala loy jongki
Moses wa keren ya ki pa Israel de kabong. Kan mau ko pa Israel. Try play jong pi. Do iye ya do ba di ki hukum jong ba pin Islam, ba pin yo ajikar ku kerhai. Namar kata Moses kan mau ki pa Israel baro. Bap kidai bat iye yo play de ka do nuot jong ki baro. Daga jing mot jing perkat jong ki baro. Daga bon men siem ka met jong ki baro. Pom dan pop. Ulawan IT ka jing iem naga benta jong i baro. Ban sai kut ya ki pop jong i baro. Ula shim ti ka ni daga ba shashitom daga ba shayap shisin bat si junom ula kenyai la de halor ka jing pana. Daga dang ibu ka ni ka jing pana berbor dekat ka bor jong Jisu. Balayap bat belasyak shitam bat petim yang ibaro bat ulah kenya si sinci junam bat sa iki pop jengi Henry kilin do pat ki badan menta perthe man la kasi ka jing kenya Eucharist ka jing duai balai namat ni dei ki briu ki batlot ki bayai hap chi hap ka pop na ka wei ka por chi ka wei ka por don kami kilin do ban yasai ban map ban isnei ban duai ban yarap ban kershan kenang mangiru in long ki bahok ki bati briu tu blai dongin chania au Jisu bade uleng do orang ba changi ndreu spa khalai tali ki rol ki hukum na pedeng kini gen ndreu spa tali ki rol ki hukum sau spa tam ka hukum kalong wat le ikani wat le ikatai but as spa tam kalong le ikani le ikatai na kata kadau u farisi ustad an lawan chau Jisu ban kali ko kenrat ke ko hukum bakrau tam na pedeng kini ke dengan ni hukum bakrau tam na pedeng kini gendru spa khat lai tali bang hidup la ban poi beneng utrai Jisu la jubab yung start ain maman ie yo try u blay jong pi da ka do no jong pi baro da ka jing mut jing perkat jong pi baro da ki kam da ki jam jong pi baro da ka jing im jong pi baro bar dega baik para brio ko baik ya ladi utau start an ulah sengap yo Jisu ong ko kenrat ka badai shisha ngin mani ngin yaro ngin ie tang yo ta ublay ba shisha bad ban ie para brio ulah jubab ha nu start ai ru habau la jubab ha utra Jisu long hau pinam cengai nama rasul tolot Pakistan para lok baik hakani ka si ka bakrau jing si kentang lenda kapatkan mau yang ibaro ka bakrau tam na ki kumbaro tang artelihi je para brio kini ki sipau tali ki kum play bal ayangi nyau tali ki dai ngam tap para brio lai tali ba ni yau play la penret utrai Jisu na kita ndru spa tang arteli bat ubu sendan tang kawehi ban ie yo play nadu ka donut nadu ka mensim nadu ka jingmot je perkat jong pi ban ie yo para brio Pakistan being haban le ikani ka jing khot ka jing long Kristan ka long ban ie yo play ladang ka kli pi ka nonangi ban ie yo play ben sing ni juba nyimpat don por ban duai ban pule ka tin ublay ban adon lang ban chachkol lang ban duai lang sisam ngipat ksan ni ladi ngimpat don por nda kalia pi kan nong ye para briu kay no atam ni siya sure siya pen si bishini si pihon si lorni si thrice new si kran ben si bishari ki way katari ka pop kra dong ini rai kut mentang singi haka jing sa kan mau kan tang lendo yau dikon Herman bangin rai kut bangin long atiar ban ye yo blay ban e para briu dangi le ikani kari ka jai ben riu jungi kan yai tip biang ka tang baong manchwa kari tip briu tip blay ni tuai bau blay un karshan ya kani ka diocese jungi yo kanang stein ber ko way ban yang ngiru iway pa iway ni tuai blay kiling do jungi berlagi atiar jong blay jual blay dikon jungi masalong ling do jong blay ban pendep ika deiti jing long ling do bajanai do blay kerkui yang i baro kepalawan matang singi bangin bat hok
yaki kum jong ublay. Any ro yaw Jesus Christ. Hadin kasneng kakrau jong uling dok saat une ubala syajid unlej yang hakmat jong uling dok saat uban keli tokit syu basisha bat kabaho ke jong u. Ko kun beit shwa beben shapan kentang lendo soblay kalong gadeti jong pi ban yatu hok hakmat une upaj ba paj lang ya ga jing tmu bashisha bat kabahok jong pi ban shimti ya kane kakam lendo soblay te pilarai kut bat pidamon shisha ban shimti ya kadeti lendo soblay kum unong trailang babit dor jong lendo sat hakabasumar bat psa yala kilang brod jong ublay hapo gajing yalam jong mensim bakut hoi ngalarai gut bat ngamon pilarai kut bat primon ban pendep ha kat kum gajing start mensim bakut un ai happy yakani kadaiti balapan kamti happy ban pen priang ya kaktin ublay da kabayalap ya kubor babha bat da kaba hikai benya yaga jinget Katolik hoi ngalarai gut bat ngamon pilarai kut bat pimon skem ban penmenta daga jingru blay bat ga jinget yaga jing im yaga jing hikai bat ga jing le jing kam jong Jesus Christ na kabenta kaburamu blay bat ga jing kiu irat jong kipat Kristan haga jing im blay bat ga jingai bat kamtam ya ga jing kenya Eucharis ya ka sakramen jing mapop ka jing penyesuk kat kum ka jing hikai pateng hoi ngalarai gut bat ngamon pilarai kot sngi bat bandum bat ngi ya ga jing duai bandub yo ya ga jing isnai ngi ya ga jing duai bandub yo ya ga jing isnai ublay na ka benta babun ubalang ya uba ublay hi ulapan kamti hangi hoi ngalarai gut bat ngamon pilarai kot bat pimon skem ban ya so teli telan man la kesngi badu kris ulendo rang ba du ubala terwa ya lade kumujing kenya batlem ha ublay ukpa lembat u ban pen kentang ya lade ha ublay na kabenta ga jingpen im ya ukun ban riu hoi ngalarai gut bat ngamon Ubala syajid unlej bandem kok siu hakmat uling dok saat ba unbu yalaki ti bela pendaj ha kaling hok ti uling dok saat pikular ban buram bat kongu yanga bat ya kinong mi pateng jonga hoi ngakular skem bat ngakloi ublay traikenrad balas dang ya kene kakam kabau bha happy un pendap janai yaka lakarpat ya baro ban yang bat ya sim bentalang ha kene gejing kerpat ya gejing ya sait lem jong kiriu kun bat ubala syajid undam pelup kum kadak kasin jong gejing sengau red bala kerpat ya barok bandam kok si lene ben yang don akor don buram ko para bangej bait tongina duai hau blay ukpa badon bortam bon the kerhai ke cingai bat ke cingker ku chung u halor une usakri jong u uba la syajid na kabenta ka kamlendo soblay
Marcos Baku, Dudu alam yangi, Ku Martin Baku, Dudu alam yangi, Dudu alam yangi, Ku Andreas Baku, Dudu alam yangi, Ku Jacob Baku, Dudu alam
Putrai kan rat bat ko play chongi tus ngau tus nga the ker hai halor une ukun chong me ya ga chingker khu chong men sim ba khut bat to pen kham ti ha u ya ka bor bat ka ikhtiar jong ka jinglong lendo so blai knang ba une yau ba ngitarwa hame ko kpa ba itsbun un yo name ya ga ching sanshar ka ching ting tin lenti bat ka ching kerku shilanter ka ching em chong u dau Chris utrai chongi Amen. Chung nya yang lang baro. Menta ubala syajid un yang banang ta un lej bandem kho sew hakmat uling dok sat uba phong dakas ponyam bad yang hakmat ka khet uling dok sat ubu yala kikti halor ka kli jong ubala syajid ha gejing jar klem ong ai bad baro kiling do soblei kibaya don lang ha keduan kiru kenlek banbu kti bad wikar general bad uparis pris haringkat uling do sat kinya yang habaro arliang ha gaba uling do sat tat hadu bala pendap ya gejing duai pen kentang
menta une ubala syajid undam ko seu hakmat uling dak sat uba piari lakikti banduai pen kentang Wikar General mat Paris Pres kedon lang hasenda jong kiling dak sat Hey, to ya don lem bat ngi a trai kan rat ko blei bam bakuj ko blei badon bortam ko blei na bam cukut me balalong katlong bat kathmei jong ka buram bat ka kerdan long briu man briu me balalong unong sambenta bat unong the kerhai ya gechinga e baro par mami ubala kaperthei maryang kami mame daw baki ke baro kine bat kiskem mame ken ubabu batung ya ke kerdan baper ya ki nong bud nong rap bakerpang jong ukun jong meu Jesu Christ da ka bor bat ke ikhtiar jong mensim bakut knang ba endup penlong kur long do ya upai jong me nadu kajutang barim lami kikam balaseng labu dakan yam karukom baken jablei hadien bamela thung yau Moses baru Aaron halo rupai jongme ban sensyar ban penkut penkentang yau haga jing imblei melajid ya kirang kensai haka gerdan bat ka buram ka ijot ka babut kat bakin don lem bat ki ban yarab ya ki haki kambaro kumta hari kenja Mela lem yau mensim bakud jong u yau mensim ke jingkut ai bo unne skem ha kadeti lengdo so blei jong ka kerdan ka baar ka ba ulayo name a blei traken rat badda ka nuksa jong ka jing em jong ya ki weipat ya ka hok ka sot bat ka akor ka ba une unong ya trailang babit dor jongi khnang ba de ka jingai e jong mensim bakud ka kubor babha kan seiso akadonud jong u ka babun hau babun balang bat bakan dup priang syadu bakut kane kasla perthei to ai unlong lembat ngi unong sam ya ki sakramen bakhu jong me knang ba ki paj jong me kin penthmai ya la ga jing im ling ba ga jing knya arsin da ka umksiar rupa Kenang ba unyo ya kapsa kaptia na kaduan jong me. Kenang ba kinong pop kin yo ya gajing penyasuk bat kibapang ban. To ay ba unya so lang bat ngi ko try kenrat ha kaduan kaduai kapirat ha kakerpa jong me na kabenta kipa jong kiba melapen kamti ha u. Ban pej ban kmi badru na kabenta kaperthei baro kawai. Hakane karukom kijaj benriu baro asa telak kaperthei endala lumlang haukris kin kelalong uwei upai jongme ba kumta kin dupura bat janai hakahima jongme dau trai jungi Yesus Kristus kun jongme uba im badu basen sharing kat bat me haga cingalong kawei jong mensimbakut ublei junom la junom Sengob ha ban syong uling dak sat un syong bat un pong ya kaspong niam bat ubalasha pan kentang un yang bat kato katne nakiling do kinyarap ya uling do soblei batmai ban pong ya karyam kabet ling do soblei bat ki henman ki para jong u kinyarap ya u para ban ubalasha pan kentang ban riam kum uling do soblei Hadin kane kiba hayeng hasam kinsa pensat ya kikti pensle ya usnyu jong uling do batmai
kumbalong gadak kasin ba ime ipa bakila pensum pensaj hakapor ba udang red bat menta kum uling do bat semai. Hei ho ko henmen ko para to nginya kemen nginya risa da keba nginya thap tilang baro bat nginya kawe ya kilama berkawayar kan aingi kajing ruai sidikot nginya record to nginya ai biang sai sin ke ti keba kham jam nginya thap ti na ka banta jong i Menta kumnehi en sadon gajing pensle ya kikti jang uling do ubat mai. Uling do saat usempai nyilade da gajan pene bali uling do soble batmai undam ko se hakmar jang uling do saat uban pensle ya kiling hok ti jong u da kumpniang krisma. Utrai jongiu Jesu Kris. Ukpa upensle Dau mensem bakut bada kabor unri unsumar yapi bapindup penkut penkentang yau pat Kristan bapintarwa ya gajing kenya hau blay. Topdiang yaga cingtarwa upaj bakut yaga ba pitarwa hau blay try kanrat dapar khat bat sngau thu bha yaga ba pile penyadai dur yalade bat kanyam karkom ka ba pipendap penyadai dur yalaga cingim ka cingmaya kading pna ukris. Kacing Arab, pat kacing kitbok kitwyang da kilendo akan ikapor. Menta uling do batamai unyang bat uling do saat un ai kacing kublay kitbok kerwyang ya uling do batamai. Mat baro kiling do kinwan iway hadin iway pan. Kakwayar kalaban ai kacing ruai pedang junging menta.
Tuk badai bandra jing terwa subha bilang balapre bandar lupa no sa hadin ate bandiang lupa bandra jing terwa nak banta bandra hinong ra jing terwa subha banlay lupa no sedin kum ni sayang berolang ban play ya ke kredo cengi de ba duai berolang ya kan de kredo bang syudwai maka de kasi utrai mentaka si ini pelalang baro ngange how play pa badon bor baro nong tau ka beneng bakhendau barau Yesu Kristus kuat babar wei cengu utrai cengi yo balapun nang mersiem bakut ya balakana ka Maria Chisoti Belasya benya Pontius Pilatus, lasana penai ulayap palatap yu, lahir sekebayap, hakasi kebalai ulami pan kebayap, ulakiu sepeneng, usang sekamanu blay kupa badan boy berok, nang tawan pat ban bisyari emat kebayap, nang yang mesti berkuat, hakabalang telik berkuat, hakajing selokir kuat, jemap yakipop, jemi pat kedok, bat kajing bom cukot, amen. Syang bara, sim jingwa jing terwa, beran jing terwa ke warna ashkamat akan digapor. Kiwairu kiba lawan ra jing terwa kilawan bud lang nadien yang kini kiba lawan yaj ha ulan. Nakakot leng kedap kasla kebakat pra nakalenti beneng ke nomor jing ruai saus pa pra puwei. Nakalenti beneng ke nomor jing ruai lais pa pra puwei. Kani ka jing terwa,
Yang baru Kres utrai jongi Utrai undan ringkat bat pi Doho kentil yalaki jodun Nhai ngua yau trai u plei jongi Da shisha kalong ka ba siyang hok bat ka ba day Ka day ti jongi ka jing pen em yangi Haman la ka por ba ka jaka banay ngua yami Ko kenrat ko kpa ba kuat ko plei badan bot bat bom chukot Leng ba utrai jongi o Jesu Christ Namada ka jing kayu Ulapen tamay ka jing long briu barem Bada ka jing shashitom jung Ulapen dam noy ki pop jongi Da ka jing mi pa jung na ki bayap Ulapli ka lenti ka jing em bom jukot Bada ka babla kiu shami kokpa Ulapli wang kerdop jong ka benen Kad baki kan hon jok yang ngel baki reu kot baro Ngirwai ka jing rwai ro yami Bangi pen bena klam sange da ka bangi yai rwai No
da shisha me long ba khoi ko trai ka thamei chong ka jing khoi baro namar ka tangi karpat yami do pen khoi pen kentang yikini ka jing terwa chongi daga ba pa yung munsim chumi kum jer halor chongki bakin dop kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai chongi u Jesu Christ hakapor baladino yung u dalaka mons ngobha ula priang yika jing shashitom ula shim yaukpu da kabaay ngu yami ula kdia ayu la ay la kisen ran uong do shim bat tubam nakani pi baro namar kani kalong kamet chunga yakaban IT na kabenta jongpi ha kaju karuka mandala la yabam ula shim yakakuri madaga ba ngu piang yami lai le kisen ran uong do shim batodi nakani pi baro namar kani kalong kakuri jongas nam jonga jonga jutang matamai bat bom jikot yakaban pen mi nakabenta chongpi ban nakabenta kibabun nakabenta kachuma bikipop to le kani ban ken mau yanga ka jing maya jong ka jing e namar kata ngi ke bapen mentai ka jing yap ka jing mi pat chung u ngi terwa ha me ko trai uk pu jong ka jing em baka khuri jong ka jing pen em ngi dai nguai dem nama mana nyeu yang ngi ke babet bania khmat jong me bat ban shakri yami da ka bas ngauret ngi karpat yami bag bala yo benta ka met ka snam Chris ngi lametri ka way home sim bakot Tugun mau ku try kabalang jong mi kabala priang asatla ka protai batu penjana yaka kajing ie rangkat Francis upo ukpa baku jongi Wilbert Bishop jongi Victor Bishop jongi bad baro kiling do tu kan mau lem ru ki men ki para senrang bekentai ki bala yo thia da kermen ka jing mi pat badia baro ki bala klat no ka jing snai ki jong mi tu badiang ki sa ka jing shai ka khamat jong mi to isnai ngi baro ngi kerpat ya mi barangkat ba kamaria tsti ka kami ka jong blai Joseph bakhuj kurim jongka ki apostol bakhuj bal baro ki rukhuj bal persom hai me patang la patang de blang babet benya bentala ma ka jing embam jakot bangin ya ro padan borom mi dau kun jong mi u Jesus Christ Dao lembadu bad hao kan long ha meu blake pa badon bor ha ka jing long ka wei jo men sim ba ko baro ka burom ka jiro junom la junom kumbalau kum yangi dong nang padem kumlai ka yangi dagak tin blai nginot banduai kok pa chongi ubaha peneng kan long ka bakoi ka kerteng chong mi kan wan kahima chong mi kan long ka mon chong mi ha ka kendel kum baha peneng tuai ngi menta ka chingbam chongi ka bahala kasngi
Bato maab yang i keringkang chungi. Kumbangiru imab ikibeles niu yang i. But what alam yang i shaka jing penshoy. Henry to pelay yang i nakabas niu. Do pelay yang i kerpat kutray nakajing sniu baro. Ha kajing sebun chume tu ai jing suk jing sain kisngi chungi. Kenang ba nakajirap kajing isnei chungme. In lai berbo nakapop. Manyo jiada nakajing jenjar baro. Kat badang ap kemi lenti. Ya kajing kermen bukut. Kajing wan pat unong penem chungi u Jesu Christ. Gotrai Jesu Christ me belong ki apostle chungi. Kajing suk ngai happy. Ya kajing suk chungang ai happy. Wat pe ya ki pop chungi. Henry kajing ngai chong kapalang chungi. Bar kajing sebun chungi. Tuai kanyaka kajing suk. Jing telik away kat kum kamon chungi. Mamiw imbasensyar, junom la junom. Kajing sukutray, kandon berbor, rengkat batpi. Tunggu terwa kada kajing suk, iway ha iway pat. Hakami kulang berat jong belai. Hakami bakin noy ki pop jong kaperte. Suk itu belakot. Jangan jing kawai jong kun lang berat. Sobha bani syong lang baro. Tiba haying hasam kikha kiman kin sapdiang ya kayu kharis bakut na uling do batmai. Bala karpat tang ya kibade po kabalang katulik kila ban diang ya kayu kharis bakut waki wei pat ki sobha ban duai mat aingu ya ublei hala kadot nuot hala kemensim. Nakakot legkedop kasla ke baar puwei nakalenti beneng ke nombar jengruai ars pa ar.
request the brothers and sisters to please do come forward for the distribution of communion. Brothers and sisters, please do come forward for the distribution of communion. Nakalan tipneng kanambar jingruai arspa live hundreo. Arspa live hundreo. Nakakot ng kedap kasla kaba arpa.
Jesu ba idap te ka jing sungu yami ha kani ka klimat ka jing kraw ka jong mi ku try ba melap sai ngi na ka met chong mi hi ku try blessibon ku Jesu na ka banta kani ka Eucharist ba kuat blessibon na ka banta ka ktin ba ma kren hangi mata ka singi bangin yami ngin we pat na ka banta ni ka jing ki babon ni ambrolang ni ro yami ku Jesu ni songo yami ku Jesu ni shania hami ku Jesu ni ai tilot hami ku Jesu ka bura mo pa ba kuan ba men sim ba kuan shwa ba pen kut ni khot yo lung do ba thamai ba nai kan tin ku blei ka jing kwa chung i han ka tai pen kut ka mas ba pat yo ko menian ka sale humane shibet sadan ko ka masuk to but I can menu P. Kasam kaba shispa lai pupra, way hadu lai kaong. Ngai ngu yami ku try, daka don baro. Hakmat ki angel ngarwai ro yami. Ngai ngu ya kakerteng chong mi. Namar ka jing ye ba ka jing bat jutang jong mi nam ya la ki genti tien kular palat ya ki baro ha kasngi banga khot melo jubab yanga melo pen klain ya ka men sim jonga ninggo ngasngu but I kublei ya pi Archbishop ba jongi Most Reverend Victor Lengdo Archbishop ka Shillong ba pilak loy ban wan long unong knya barang ba ha kane kamas baku ba menta kasni ngasngu yepi Bishop Wilbert Marwain bar ka council jong pi ka ba pilap pudiang yanga ba pilapen kre yanga nak menta kane ka kam ka ba kentang kublei shibun Bishop Wilbert Marwain ba pilapen kentang lengdok soblei yanga menta kasni kasam kaba shispa lai po hunyo kadakhat kaba san kaong ladang aklet ya pa ko Jerusalem ai bagati kamon jong pa kan telor ngamla ban klet ya ki Franciscan Missionary Brothers nadu Superior General Brother Joseph Karimalail Provincial Jongka St. Paul's Province Northeast India Brother Aloysius Joseph Geditatil. Badia baro ki brother. Kam tam ya gitu ke balapan pensan yang bad ngalalong kumni kumbang along kadai na ki brother. Blay kerpang ya brother Jos Valiara ya balai kakti kamon kakti kadiang ha kecing yai lenti jonga kum uriu niam. Kublai kerpang ya pi ki brother namau tau yang bat ya pi ki brother Franciscan Baro ngai kublai bat snungu kaparish mau kerwan ye Father Alphonse Swalang i Paris priest jongi i Father Severin i Father Defender Assistant Paris priest i Deacon Bankit ki Sister Nanda Nativity Convent 8 Baro Nanda Nativity Convent 8 Baro Bapila duai no senyang nak benta kan nekasngi ban pen kublai shibun ya kabalang kublai shibun ya kabalang shinong marshilong kublai shibun ya kabalang shinong marshilong nong yalam rangba balang long pi long kpa slam rangba balang long pi long kpa samla kena red baro Marwain MLA ba Robert red baro Marwain MLA ba Robert Lengdo Marwain MLA ba Robert Snong Si kong Rosemary Lengkoi kong Rostika Terniang kong Aidalin Lengkoi kong Rostika Terniang kong Aidalin Lengkoi ba Angni ba Tarsius Tongni Bapilay rap lem nakamanta kajing pen urlong ya kene kasngi
ngai ke jing kublai ya sister Sister Rose ibla penbit penbiang ban su ya kini ki jain kublai shibun ya sister ya ke jing leb ha ke jong pi ya ki pai ngai na ki parish ba per ngamla ban klet ya ki brudar ki pai runge na po sidli baladang akum klet yano na shimye ke negalat ban ong kublai shibun ublai ke jing suk un kenang kerku ya pi kajing kublai ke bakerpang donga kalong kalait sya imei bat ipa ibala klad no kibla kha hem dir la kha kibla pun nang kong yanga nang ta bde kila kha yanga ka shuan ha kajing mud ji berkat jonga baladang adon hang ne menta kumni ngayeng hakmat jong pi kalong ba takajing e jong imei ipa kumbala pentip yang ina do bas sedang mentakasni bangadai ukun basak bajenda imei bad ipa jong ha ipa pagi kuon nila dei basante Ladan arngut senrang, arngut kikentei, sadang don kam semua seuni ukun basan ru. Don kam semua, injen dalam pasiau imeh ipa, ya lihat nak kumno syakum tu, kun basan, labiang em, tang saungut, arngut kan. Nang ta pada labiang kila kumno, kau ni alai nak syah hospital. Bajenda dah jakum kata kapor. Ngan ong ya pi bangan nemla ban yang hang ne menta dena kata ka dau ngadon hok ban ai ke jing kublai ke bakerpang ya imei badi pa ki badei ki breu ki bating burom yau play ki ba ye yau play badei na kata ka dau ngalak ban yang hakmat jong pi menta kumni Kublai shibun ya pi mei ya pi pa ibala pila pun pila pun ngelong mene pila kaya nga wat kata kajing kajong pi nga kata keselak bertei pila pun pensan nga bat ngalolong kumne kumbang along kublai shibun wat ipa ibala kladno arpo saus nementa mene menstap aswa banganwan sekene keduan kedupan Wan syak pun kedang ngalawan ban ai ku ngalalai duai halum jing tep jong ipa. Ba ipa iru intang senran lang. Indon rengkat bat nga hagan kasngi bat ngam don jing artatin ru em. Ba ipa idon rengkat bat nga bat ngi ru hagan ka por. Te ku blei shibun mei, ku blei shibun pa, ba pela penhe pensan yang bat nga ai ka jing ku blei ya pi ki hinmen ki para ki bahaying hasam ki kur ki kha ki bala le shitam ngayu I hayeng kadugla trei shitam man lagasni klam da ken ya keno nregla penlut kam jong kane gasni ngai kublei ya kene ka ki bala trei shitam na kan menta kan ka pandal kumcu rapi ka sound system bapla le bah bat ka jing kublai jonga kali shapi baro bar ga ailat dia ngatinga keren dai jrong tebangam ngam kuwa menta te ngai kublai ya pi la danga kum cher ngaklet oh iba arumbui kublai ser mo ngai I ka pi dan hang ne kublai ser pi dan hang ne ya ka jing wan ka jing ya shibenta le jong rang rakat jong pi hang ne Badia pi buon melare pi banjar keteng baro-baro. Susu tu banga hingga dap dah kejik so kemen hadu kata-kata. Bat ngai kublai ya pi parok lum lang. Ya pi parok kipa cicung ublai. Ya pi kiling do ki sister ki brothers. Bat ya pi parok lum lang tu ublai ku kedo yangi parok lang kublai shibun.
menta kumne yang sapan kot yang ni kecing tuangi anut ki bishop hari kata sa syong biang kecing pentep nai bishop Wilbert hari kata jikar khu khadu nau dau ling do thamai dongin ya duai baga jing trai kam jaka bor jong mi kutrai ngi karpan baga nang klanya po jongi kenang bandala pentemai yangi daki sakamen makan jabeneng on pen kre yangi daka jing ai jong mi ban peniang yakata kabangi la kular dau kres utrai jongi Utrai undan rengkat bat pi Jam ka kre ban pan jagar khuna ublay do blay bala seng ka balang bala sedang senan ya ka unyada ya pi berbode ka jenga e chungu ba pin la ban pendap hok ya ke deiti jaga jing long leng do Don penlong ya pi ke sakri bat sakia ke partai ya ka jing ie ka jing shisha jing pelai bat ki sakri bahok jong ka jing penyasuk bat to penlong ya pi ke no ablang berat ba shisha ban sam yok pu ba em bat ya ka tien ka jing ie makirunge bagum ta ke ni ai he ai san ka jing long ka wei jong ka met o kres Ublay banon borbero ukpa baru kon baru mensim bakot on kerku yapi Syong menta jing pentip nau bishop Wilbert hadi kata sayo cikar ku kadu nau lengdo thamai changi ban penkut atat kamas Ngero yame ko kanrat hakane gesngi ngidap de jingkimen ke bakrau ngi ai kanam ka buram hau blei chungi blei nong bu nong thau ngam ai shu ge jing khu blei bobun nga shu ai tang ge jing khu blei shikentin ya archbishop ya ki lendo chungi baro ya ki sister ki runiam ki brother ya ki mle bi chungi badon hangne ki belawan ringkat jong ba ronik jong ba rembui ki mdc chungi bat baro ki nong mi khmat jong Jong kaneka rikasi jantia chungi kublai shibun ya kilendo belawan na shilong na jowai kumcu kublai shibun ya pibaro para bangej biit kano kasman ya kibahayi ngasembaro kublai shibun ya gejing trace tom jong pi kublai shibun ya para parish priest ya ki para sendrop jong kana activity parish penkan mau yangi bang ha kane ka Sniutrai kabanwan kandon ka procession jong ka archdiocese kumbaju long chisin snem kibala banlej kinyalej sha ubnai December ka procession jong ka diocese jongi pratarik u December ka procession jong ka diocese nong ston kaban salong ha umwalang ngobha baro nginyalej sha umwalang Bapat UI ke senong ke jaka than umwalang ngenya lej tugas ngi ken sa penbiang ya gi jaka parking te kerpat ya baro ki weiru ki bana ki weipat ki diocese ki la banwan join ya kan ka procession jongi pratarik u Desember arpu ar tarik u Desember kan don biang ke jingkentang lendo ha pendengrai parish cathedral kinsadon arngut ki dikon ki bansa sa penkentang hangtei hapo pendengrai nangta arpo kendai tarik kan sadon kebiang ga jingkentang lendo bat ka penkut ya ga jubili hanong kasen laingut ki di lendo ki bansa sa penkentang hangtei hapo nong kasen arpo kendai tarik jong Desember Nangta santarik jong u Januari arhajar arpusan kan sadon biang kawai kecing kentang lendo sya rambrai
kita gibampat yu I karambrai ngin yalet sya rambrai na kebenta kaneru kecing kentang lendo nangta hau benai Januari khat santarik kadai ka program jongki samla jongka diocese Berokawai kaban salong ha maupat parish katur kadang dai parish thamai ki samla ki rangba ki longkemi ngin ya penslur ngin ya lej na kebenta kane khat khandai tarik jong ki longkemi jongka diocese Berokawai jong benai Januari kan salong ha kenshi kane kalong khamjan ngin ya tur baro ban penslur ya ki longkemi na kebenta kane ka program jongki te ar punru tarik pat jong ki seng rangba jong ka diocese ubnai Januari ar punru tarik kadai ka Republic Day rei kadai ka Sunday ngin sa penlong ya kane hamau pat parish jong ki seng rangba bat hakane ka bentar usadon I Archbishop Victor jong ki seng rangba tingis ngokemen na ka benta kane to ki wei pat ki program ki ban sanang wan ngin sa penbena su ya phi rei ngan su ong tang hadu to thrai kala biang menta tole se kan to jingkan tang lendo biang hau benai Februari kan riu tarik Februari kan don ke jingkan tang lendo ha mauleng dep nangta kan don biang ke jingkan tang lendo ke kan riu tarik March sha mauklam jam no ekne pratarik Februari kan don biang gajing kentang lendo kesisa jan sha shalang kendai tarik ok pratarik jong Februari de Februari arpulai tarik kan sapli ya ka parish hanong tliu arpulai tarik en sapli ya ka parish thamai hanong tliu te kine kiba IP tementa nagabenta u padar thamai un salai trei un salong u padar senrop ha nong klau parish to ai kublai ya I blai shubun ya pi baro I wei pai wei kublai shubun ublai kerku kerdo I pi tementang sayo ya gajing kerku na I padar thamai Hadirin kani session dolang kiling do bagi pajba. Haswa bangan ai kecinggerku ngelak reserve ban ai kublai padar Charles bat padar Marshall hakabang ngelak salang hapo kenshi hakini ki nru benai baladep pergi pai rungai jong ka parish kenshi baro gawe ngai kecing kublai hakene kasngi kublai shibun ya kecing ya don lem don rengkat jong pia menta kam tam ekitigi nro benai bangla yai lenti po ban le ka dai knit ministry jonga te menta sungum hang ne yeng who try you don rengkat but pi baga jing kurku blai don bor baro ukpa padu kun baru mensimbakun tu ya lesu kamas kalawai Subhang ni syong kendiat min sngap ya kejing pentip na kaliang jong kebalang shnong kiling do watch kamat kato kane kejing pentip na kaliang jong kebalang shnong Divine Mercy Catholic Church Marshilong ha kabedei bat kabam I Archbishop I Bishop Wilbert Marwen ki lengdo ki brothers ki sister ki invitees kin salejbam haying jong I lengdo tmai I Father Herman Wanyang ki volunteer ki choir ki police kin lejbam haying jong ikong Diana lengdo nang ta ki temen basan na
kabalang Presbyterian bat na kabalang Ublay jong ka Marshilong bat kanong ba Marshilong kinlek bam lang haying jong ikong Diana lengdo nang ta na kabenta jong pi ki para bangay kidon ki dukan kiba na kabalang kalapan kre nang ta kidon ru ki ying jong ki parlok ki jong pi sungbaha kat ki bakot yalej ha ying lada don bakot bat lada kimyo lat bandrung hakini ki ying ru sungbaha kidon ki dukan kiba lapan kre te ka program mensngi kanlong kumne hakapor shiba jasitang kan sedang kajing mani sakramen hadin jong kajing mani sakramen kandon ki program le buram nakabenta I Father Tmai bat ha kani ka program kanlong kumne chairman da irang ba Andreas Karkongo bade secretary jong ka felicitation committee jong ka parish pastoral council nang ta welcome speech da irang ba Sylvester Imli secretary jong ka PPC nang ta hadin jong ingin sayo ka item nakaseng samla parish nang ta hadin jong kaseng samla parish nginyo ka jingkren na I Bishop Wilbert Marweng hadin kata ngin sayo ka item na kaseng longkumi parish hadin kata ngin sayo ka jing ais ngubha hadin ka jing ais ngubha ngin but da ka item na kaseng rangba parish nang ta ka jingkren na ilang do tmai nang ta ka jingkren na I parish priest hadin katangin siyo ka way ka item na ka PPC but hadin ka item jong ka PPC ka kentin kublay na irang ba Gilbert hongni kini kide ki program na kabenta ka program no sngi kublay shibun temene ngala kelet ban ngaklem ong ya parish priest jong kanong klau in salong if ada ditender parish priest jong kanong klau but parish priest jong ka nong tliu in salong if ada Albert Lengkoy nangta ya insan pli ya ka parish Paryong kumangila rai insan pli ya ka parish Paryong ha ubnai March kendai tarik insan pli ya ka parish Paryong kendai tarik jong March bad u parish priest jong ka Paryong insalong ifada Alfred Almeida Fernandez ta kublai ya pi barok kublai shibun kene kede jing penmena haka shipau tarik jong menai Disember kedan ka closing jong ka Golden Jubilee jong Connectivity Higher Secondary School shipau tarik jong menai Disember Chief Minister in Sedang